Anya laki din! Anya, kumare, umay ka din ton bigat iti plaza ang makizumba? Wan ako, mare. Awan mo ti trabaho inton bigat. Saan kami pa imot nga ag-record iti anya lakit din iso anawayaak. Nasaya ano kasta. Tay kaus mo sa ram saan mo aliplipatan? Di pang zumba talaga. Wan ka di kumare. Nakasaga na adi di kawos ko nga usarek. Okay, see you tomorrow morning. Agawit ako matan, tayo na aginan na. Wan kumare tane. Madlaw ana bambanog ka. Ay na, nagmayat na ito video tayo nagsumba kumare kita. Kitak man. Oh, atay ta, buya ang mga Apaw, mayat Agigidan ti mobs tayo. Siyempre, siya tinang isuro, isa umaya, ti panagigiddan tayo. Aywan Ipost konto man tayo ti Facebook ko. Nagmayat ngamin ken. Oray kas kasano, kat adama ti nagbaliwan ti bagbagi tayo niya. Nangrunagan ka. Ha? Wan man. No ti sigot apamagim kat naglukmag ka, ita, medyo nagbawas basin. Siyempre, Adi! Ikaw ba naman ang magsumba ng inaldaw? Kan maysa, liklik-likak kami ng timangan ti Ado Arais. Iwas carbs ba? Ay katuan tapno ada serpi na sumalumba kay di binigat. Bigbingad, ng busy ka iti cellphone mo bakit? Buy-buyaak man da ito impos ni Bading iti Facebook lakay. Anya nga data? Ti pa nagsumba-sumbada ang iti binigat iti plaza. Ha? Kasla kayat ko ti makisumba kadakwada lakay. Ay wala bakit? Ang sayahat man data na panunot mo. Ha? Bareng maksayan mamit data tabam akaslakwa. Anyaman da ito ibagbagamon. Ikaw man. Pudno mo tibagbagak bakit? Sana ya? Nasaya ata na panunot mo ti makisumba. Tapno damot arawidam. Anya? San atay adda ka lang dito'y balay ng agsil-silpon itagmalmalam. Makisayan pa rin talukmag mo. Nasaya at ta nagsabat ta kumare. Oh, apay kumare. Nabuyak namin ti impose mo iti Facebook apa nagsumsumbayo kada dona. Nagganas niya. Un nga ron, umayak man mag. Ha? Are you sure? Si kakit di mo't insultun nakpailaang. Saan ka mo't nga insultuan kumare? I'm just assuring, you know. Sika talaga. Ala. Kaano ka nga rod nga umay di plaza? Kat sika man, no kaano ti ibagam nga aldaw, ta anytime kat available akmut, adda akla ang ijibalay. Okay, since tomorrow is Sunday, no Monday latan. Umay kayo talas sa nagsapa, ha? O sige, Makitkita mo ti pupus kiti Facebook niya. Iso nga amumo na niya tinas ka nakawas. Saan ka nga agdaster ta awan tinakadaster nga agzumba. Oh, apay ta kita kawas mo? ilabak lakay, tausarak inton bigat. Ha? Abay, makisumba ka matay. Wen, nagsarita kami ngamin kin ni Bading idikalman, kat nakuna na kanyak nga inton bigatak amapan. Kasta ka rin. Kaduwa na, alaman. Ne, apay akas lakarkaritan na. Saan akasta? Talaga nga I'm challenging you bakal. Kita man no makisayan na talukmag mo. Mangas asar ka pa'y laang. Pumanaw ka man dito. Isturbo ka iti aramida. Pumanaw ka! Ay na, apaw! Kunaklaki din no, sino tinaglok masabat ka.
Si kamot gayam sisel. Anya? Kasla nakabut-buteng meten tilangak iti kasta a reaksyon nyo, tata. Ha? Ay, kwa. Saan mo't Saan a talaga? Tauray na lukmugak, napintasak mo. Wan mo't kidi Kahit sa dinong iti papanam, nagsapa ka mo't tag. Mapanak ijay plaza, tata. Mapanak makisumba. Anya? Makisumba. Ron, anya nga iti nakakatkatawa itimbagak kat makisumba ako na. Ay, awan magkidi Makaisi maklaang mag. Mala Inka, barang makisayan day tatabam. Anya? Hey, salbag kit di. Ne, apay nga kumaray. Makabanugmat gayam tag sumba. Si kakit di man. Agdadamo ka lang amin, iso akasta. No mairwam kanto, mayatan. Urayak la na bisinan ang nagsumba si ka. Na yan. Anya ti bagbagam, kumare? Ti kunak makabanugmat gayam tag sumba. Anya lakid din? Italaang dayta. No inaldawan, mayan. Ma-exercise ka iti gusto. Ay, mabisinak man. What? Naglingat ka laang, mabisin ka na dagos. Katuan, Si kamot ni bisbisin. Ay kala tanalpas tayo mata na nagsumba. Ura umunakan nga gawin. Sumaruno kami kini Donna. wen kumare. Umay ka yun bigat, wan no? Kutumayak apikit din na saan. Okay. See you tomorrow, kumare. Ay una yun day talingat mo, Cecil. Nagkapamaya. Ay, nagapuak ijay plaza, nana. Napan ka nakisumba. Wen, nana. Hay, urayak la na bisinan ang nagsumba. Makapabisin mat gayam, makabannog. Mala, mayat day tatapno agbawas mo't basit day tatabam. Ilakwan nakman kit diti coke, nana. Tay mismo. Miss ko na siya. Char! Aniya, ay kagap-gapom anapan nagsumba. Sa ita, koktino ma'am. Mabalin mo't adanom. Ninanamat. Ilakwan na kuno inak gumatang iti sa balay. Alaman laangan. Manungarod ako. Umdas ayakan ka na yung nagbasit a plastic. Unana, anya lang akit din aya. Kan ikanak matan iti dua a biskwit. Tayman overload. Tane, mabisinak at talaga anapan nagsumba. Ay, makabanugmat gayam ti agsumba, lakay. Kunam day ta. Tadamom timapan bakit? Kanayunam ngamin tapno mairuwam day tabagim. Ha? Anya tamom, nudagos ka kumutong. Anya? Nagmet mo ti panaglingat mo. Ay, wan nga rod. Urayak la na bisinan iti plaza. Nakaluto ka din iti pamigat. Ay gawa na. Itayak pa nakaluto. Ken nangana ko na. Tasan ka mo na mauray. Inak man nga rod mangan. Mabisinak ka talaga. Ha? Nagarutin lutok ita asidan. Ken maysa. Basi lang ti sindak. Ado dyan na bate. Ha? Apay? Diyos ko. Naibos mo amin dayay. Sapay nagado ataba. Ay, unay kan Emilio. Kunaklakit din no anya. Parikot mo ti sidaan. Kat makan nga rod. Kan maysa, nabisinanak anapan nagsumba. Iso anayadok tinakan ko arais kan sidaan. Makapakigtot ka mat sisay. Ado dayay. Ngam inibos mo. Ado nga ibagbagang. Adya sirbi na ngayon dito pa nagsumsumbam no kastamay. Anya laki din.
Unay mo dito na panagang angis mo, kumare. Nagpipigsa. Hun nga rod. Ay, makabanog at talaga. Nakamano ka ngaminan nga aldaw mo ita, kumare. Nudo alawasan nga umayak makisumsumba. Kastaya, mala. Itultuloy mo lang, mare. Makihitam tumutla iti resulta ti bannog mo no bumaybayag. Ay, mabisinak man. Una hindi kastoy. Tunggal malpas tayo nga agsumba. Mabisinak. Gat ala, umunakan, kumare. Agina na kami laang kinidona. Umay kami mata. Makapaulak mo't ni Cecil niya. Wan nga ron, kasano ka nung aming akumutong? Kat nutonggal ang gapoy di plaza, nga mapan agsumba, kat dumaga si Jetersena ni Nana Pila, nga mapan uminom iti kok, kan mangan iti biskwit, ang nagsamit. Ay, una yan. Sakit inton sumangpet iti balay na, mangan manan iti rice, sapay sa nga gabsuon tinapoy na, kan kanayon akarni ti si Dana. Awan angarod no kasta. Awan serbead iti panagsumsumba na. Awan nga talaga. Takalpasan ti panagsumba na, ipapas na ti mga namangan. Papanan lang ay, no saan alumukmag. Salbagkit di. Jak kayatan. Ha? Anyat ibagbaga madi mo kayatan. Jak kayatan ti mapan agsumba nana. Apay ngay, sayang ah. Uhu. Awan matla ti serserbina ti sursuro day di abading. Wa efek mat. Aniya? Hay, nonsense asumba. Nagsaysayang aklaang iti oras ko ijay. Manunga aldaw. 2 weeks ko naman. Ha? Diyak kayatan at talaga. Saan akong amapan inton bigat? Isudalatan. Hay, agbanbanugak la ko na. Sayang lang ti oras ko kunak manin. Ay kat, sayang ano, saan mo nga ituloy? Saan nana? Ti oras ko ti sayang. Anya lakit din. Ay ilakwan nakman kit di iti ko, tanay. Nabisinanak manin anapan nagsumba. Abay, bagbagang asaan kan anapan. Sayang ah. Diyak kayatan. Nonsense mo ti sursuro day abading. Anya? Kita aman ti bagik. Panagkunak kat ad dapay kit di alimok magak. Ha? Awan at talaga ti serserbi ti sursuro day abading. Ay nako, no amok la kumakas ti gayam. Saan akong anap-napan. Si kakit di mo. Pabasulan pa lang diyag isursuro. Na, taapay nga isakit mo day abakla. Apay, crush mo. Anya? Saan akong amapan inton bigat? Never! Ne, anya turasen. Ngamawan pa ni Cecil nga umay. Wan nga ron. Amangan kit di mat no saan nga umay. Nga taa. Amangan no na uman. Anyat pa kaumahan na nga eh. Kat, makita mo tunggal malpas ti panagsumba tayo. Kat kanayon na nga ibaga, anabambanog ka no. Mabanno ka talaga takas di kadakkel ti bagina. Agkalinduusan no kwa. Awan pa yung magagpaiso. Mala, saan tayo nga urayan? Agsumbaday kit din. Umay tulat tano umay. Ay na, kunaklaki din, no syakla ang tinangibagaan na iti kasta. At dapay mo't gayam ti sabalay. Hay, una yun da dyan Cecil. Masabat kong tulaang. Pagpiyang-piyang at tilubong na ti awanan bay na babae. Ibaga na, nga ure ka sa no ti panagsumba na, kat saan ako mutong. Gaputawan ka no ti sirbina ti sursurom. Una yan. Kasano kumangamin ako mutong nana? Awan na talaga ti serbi ti panagsumsumpa na. Gaputa tunggal malpas nga agsumba, mangan met amangan.
Dayta nga Rod. Uminom iti soft drinks, kan mga iti nagsasamit. Sakit ti labay na. Saan amalagto ti kabalyo? Kasano nga ako mutong iti kasi nga ramid na. Anya laki din aya. Ala, ibagam to dayta kenkwana no agsabat kayaw. Baghaam, tapno saan asika ti pababasulan na, ama kagapo, no apay asaan ako mutkuto. Oh, apay akas na tilangam, friendship. Kasla makaungungot ka nga anya. Marurutak man iti dadya sesin. Agas man tiramid na. Ibagbaga na gayam iti liklikodak, ngawan sir-serbi dagiti sursurok apa nagsumba. Gaputa saan ka numat ako mutong. Anya? Saan lang may sa tao tinapan na ng ibagaan. Amin sa mutin ang karuba kat napan na imbaga dayta. Ay, unay matan ni Cecil. Tas si Kapay at talaga ti aking basol. Basol na takalpasan ti panagsumba na at kumanaan mat. Kaan akaan. Isupay kan uray madama ti sumba, kat ibagbagaan mabisin ka no. Ay, bagam tuman. Ibagam kan kwa na, nga uray mabisin kalpasan ti panagsumba na, saan amangan iti ado. Taad-ad alumukmag at talaga. Sana madisiplinaan day dyan no maipapan iti makan. Amumatan, arasab day dyan. Hay! Anya laki din aya. Anay ko. Nagawa na bain mo, babae ka? Apay ngagsipat ka matlatan, bakla. Anyat basol ko kan ka. Kunwari ka pa? Ha! Sika kalpasan ti aming nga efforts ko ken ka, at dagayam ti bagbagam ti likliko da. Anya. Ha! Apay nga imbagbagam, nga ti sirsirbit isursurok, may papan iti panagsumba, ha? Kwa. Siyak ka dito ang sirsirbina? Wano si ka wan disiplina na iti makan. Sumangbat ka! Mare. Tapno mo man niya. Nagsakit tinakam ko ken ka, kapoy ti daytaan amwa. Pasensya ka kuman, kumare. Pasensya tarupam, salpag kang hindi. Pabasulam datang iwat mo, no apay asan ka kumutong, urag sumpa-sumpa ka. Gapota kabukab ka man. Syakit din di pabasulam. Nagawan abain mo. O na, nag-awid ka nga apros iti pingping. Dahita ti maganap mo. Di kalat tangamin agulima. Pabasulam pa iti sa bala at tao. Ha? Ay na, Cecil. Baliwa mo na itang ugalim. Husto ti kuna ni baklagin ka. Dahita bagim ti pabasulam no apay asaan ka ako mutong. Anya. Taura siya nga asawam na panagnagak dayta. Tunggalagga po ka nga agsumba, ipapas mo timangan amangan. Nagadu alabay mo. Papanan na nga no saan ka alumok mag. Anya. Sa mo pabasulan ti sa bala tao. Awan talaga makaraman ka iti tungpa, iti naungat abakla. Anya kalaki din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Lakay, bumangon ka. Abay, bakit? Naglamin lang arudan ng riing kapay lang ariing. Umay kay di kusina. At da nagtubo nga uong ijay dalikan. Kastaya bakit? Asos,
Swerte laki di na siya. Iso nga ruti pampanunutak lakay. Swerte talaga day jay. Na, mapantamang kita yung bakit? Anya nga iti aramidan ta italakay. Sapay awan kwartata ita. Padasik man ti mapan umutang kini Manong Santos inton malam. Ha? Anyat kayat mo asawan. Nasken nga partita iti baboy bakit. Nasken nga agyaman ta. Gaputa amok aswerte ti kayat asawan niya uong ang nagtubo ija dalikan. Iso nga min tinanggag ko apamahiin ti tattao idi ka. Katwan mapan ka ijay ayan ni Manong Santos. Barang adda maipautang na kan ka. Un bakit? Nasken nga agpartita ka talaga. Saan nga umay ti swerte? No saan tang agyaman ako nada? Anya? Adda ti nagtubo nga uong ije dalikan nyo, kumare? Wan kumare. Kit nagsaritaan mi kinilakay ko nga agyaman kami. Agparti kami kas panagyaman mi iti swerte. Anya ti pagpakamay? Amom nga min mare. Nukas jay kanu nga adag tubo nga uong iti dalikan. Swerte kanu ti kayat asawon day jay. Iso anasken nga agyaman. Kasi di ka no. Ay, kaslaitak lamang dayta. Superstitious beliefs kumare no iso ti amom. Anya? No Tagalog kumakat pamahiin. Anya ngay ka no aswerte ti ipay na. Ta ikararag ko man mo. Kasapay la ko mata adu nga uong tagtubo ija dalikan ko. Anya kamutan mare, kas kalamangin insulto. Anya mangin insulto ngay pagpagkam. Agdamtama kaklang si Kamon. Saan man latan? Sika talaga. Agswerte aktulaang pulos asaan ka may ranod. Tandaan nam dayta. Awan serbi nang agkumareta. Ti awanan pain abakla. Ha? Rurud kun ayo apo. Oh, apay ngay kumare. Dumanaya mo, dum kamot amagmag na. Adan samot ka apam. Wano? Natuluyan kan. Ha? May saka mo. Ay naku mari, maangaw ka ka di. Apay aya, anyat parikot mo. Anyat pa kong ungtam. Dayjay man abakla. Naglaing amang insulto ti Jaske. Taapay. Ha? Basta, imbes a seryoso ti ibagbaga, sa balikit din ti mapan ni ibagbaga, ay agswerte aktulaang, talaga apulos nga awan maramanan na. Anya? Awan pa'y tinasaya at nga ibagana, ti awanan bain. Uray aglinipat kami nga agkumare, nukas jay metla ti ugali na, ha? Magkalimutan na kami! Kasanuma nga min asa anak nga katawa. Kat ibagbagana. Nga ka nagtubo nga uong ija dalikanda. Kat swerte ka no dayjay. Iso ka no ti kayat na asawan. Bagtit at talaga dayjay amaring. Iso ka no ti pamahiin ti tattao ide. Iso ti kunana kanya. Iso anjak nalapdan ti nagkatawa Impagga ako ti kastaunay. Na-offend lang aron. Swerte nga ibagbaga naman. Naku nanapay kanyak, ngagpartida ka no, kas panagyaman da, tapno umay ti swerte na dayjay nga uong. Ay, natuluyan san at talaga dayjay a babae. Swerte nga ibagbaga na. Agswerte ano manggad. Namnukas jay laang amang namnama iti miracle. Ay, awan lat amok. Anya lakit din aya. Naku nanangarod nga aglinipat kami kanungag kumare. Apo, hindi siya kawalan. Bay ama, takitaan taman no agpaiso nga agswerte iti kasta unay ti danga a babae.
Igagi di mo, pare. Ang mga nusan nyo lang nga dinaldalosan di dalikan nyo, Iso nagtubuan ti uaw. Anya? Hahaw, swerte nga bagbagamay. Ita lang nga makangagak, iti kasta nyo. Pare, ibagam laang nawan may pautang mo kanya. Tapno mapana umutang iti sa bali. Sana kasta nga insultun na pala. Ay, isa nga ngayon insultong paray. Ibagbagaan mo ti pudnaw, Una yun pare. Kaslawan tinagkaduan tayo ti kasta pa nagsasaw ma. Ha? Nagsurti ak lang. Pulos asaan ka may ranod ko naktumag. Ultimum. What? Awampay sir-serbe makumpare. Just ka. Anya, kasta timbaga ni baklaken ka? Wala kay. Ay, apo. Awan tinagdumaan da kini Marlong. Ha? Awan lang arudan ti maipautang da. Manginsulto da pa ilang. Wen nga rod. Marurudak man iti dadya abakla. Makapainsulto la unay ti kasya pa nagsasauna. Mala, bayan talang ida. Las ka ni agpakumbabata pa ilang bakit. Tanay, mariknak ka umas asidag ti swerte ka tata. Ay wen alakay. Uray siya kat marikriknak mo. Kumusta nga'y pare Anton? Urasan na ko na konstahan pare. At damod lang tinakautanga kiti kwarta nga ramatag. Tapno agyaman na kiti swerte iti simangpet ka na kami. Pare Anton? Imuray no agpartiak. Saan ka nga imbitado? Tanalpas na kon nga inunsulto. Anya? Makapasair mo titirik na ngamin ti panagsasaom ka. Kastaya? Ay, huwin na. Sapay lang ko mga rotag swerte ka pa'y paray. Anya? No pa'y kasta, ay gidan mo latati agtrabaho. Sana mang namnama ka lang, iti swerte nga ibagbaka. Pero kasta lang taramidang, ay jalam mo pare Anton. Anya? No kasta? Ituloy da nga agpaiso ti agparti? Iso mo iti bagbaganay, di na minsan na nasabak ka. Kaano kanungay? Ay na, pitsang ko adi na magin tamadlaw mga dalat taong na kanyayo. Anya? Ay unay yan day nga Anton. Ay, kasta unay amamati da iti swer-swerte ngam di damot agtrabaho. Ay, day tangaraw, kundi da pa'y kati mapagbagaan. No, day baga pagsayatan na gumura na. Ugali da day jay, idi pay. Nang runa day jay amaring. No, adda maibaga, pasig abaribar ti sungbat na. Alamang nga rin no pumayso di bagbagada. Aswerte ka no ti oo nga nagtuboy ti dalikanda. Patsyamot! Mamati ak tulaang agtambling ti masikog. Anya lakit din na yan. Ay napakayangam. Ay, bakit akon? Iti kastoy nga edad kao. Awan pa ay dinapuuta ka bimbak nang. Gapu iti kasta nga gyamyaman. Gapu kanu iti uong. Wano anyaman di ta nagtubo iti dalikan. Kas kadarwangan. Wano anya di ta. Ha? Katuan. Mamati da iti kakasta. Agswerte da no agaganda nga trabaho. Ay, day tangarod na na. Patsam na kita tatao. Agur-uray dalang iti milagraw ang mapasamak iti biyagda. Baring anog milagro, nana. Mamati aktuwa no agitlog ti baka. Anya lakit din aya. Ay, kamaudyanan na. Nagyaman tamot laangan. Kung nga ron bakit? Sapay lang ko ma. Tao may mutan ti swerte ti biyang ta. Una ko ma, tapno saan ta nga grigrig at akastoy. Kaya makabayad tayo ti utang ta bakit? Ay, un alakay.
O ang gaya. Kaslasan nga imay ni pare Marlon, hindi kalma na. Good, awan mo't lakay. Diyak mo't nakita ti rupa na nga imay nakipangan. Sigurado na sakit tinakam na tayo dyan. Kaputa saan ko nga inawis. Kat bay amlat ta, uray mo't ni bakla. Kasta mo't ni Pipita. Awan da nga imay. Ngam, anya ko ma. Awan tinasakit abakrang ko nga uray saan da nga imay. Ha? Iso ano dumteng to ti swerte. Pulos asaan da ang mairanod ko naktumat. Shame on them. Anya lakit din. Amang ano kaya't mo ti umay makitang dan inton bigat, kumare? Ha? Anya atangdan nga bagbagang? Ha? In case you didn't know, saan akon ang makitang tangdan, kumare. Anya? Ngamin, uray sa anak ang makitangdan. Addan to ti sumangbay aswerte mi nga agasawa. Mawatam. Anya? Ay una yan, mare. Natuluyan kan sa ako na akon. Natuluyan nga bagbagam mo't Pipita. Wano, aglimlimpiw kan, ta sigud mo't adadaal ti ulom. Swerte nga ibagbagamot si kamaring. Kasanungay nga agswerte ka no saan kamot nga agtrabaho. Anya? Apay nga men ang makibibiyang ka. Saan kan tupay apakibyangan? Nga makibibiyang ka kit din itibiyag ko. Ha? Shame on you! Anya? Awan kadwayong agbuhos iti balay nga aramidon nyo? Ay, adda paray. Iso na lang at kurang kamay. Ha? Ang mga ano kaya mo ti umay. Saan na balita, itid mo ilang titangdan tayo kalpasan ti trabaho. Ho? Bagyo lang di trabaho yun. Anya? In case you didn't know, saan ako na makibubuhos, adi. Manipod idi adda tinagtubo nga uong ijadalikan may. Ammo ko na swerte na niya. Iso asaan ako nagpakpakabanno ka makibubuhos. Ay, dadaal sa mo. Tinti ulong paray. Anya? Apay kastamot din ti bagbaga. Ang mga nudeta ulom ti dadail. Kasano ka nga agswerte. No saan ka agtrabaho. Ay, agswerte ka. Aday, no agwork ka ako nada. Dagiti kastoy at trabaho. Tiba ko na aswerte paray. O, kas kumano saan ka mabakantay. Tay kanayon nga dagawis king kay ti trabaho. Ganun yaw no. Ho! Naghadula ka, bagbagam mo. Ah. Oran niya petaramidan. Sa anak amaluko yung umay. Bukodan nyo, tatrabaho yung aday. Anyan laki din, aya. Pilitan nak ni Pipita ang makitangtan, katjak nga rod kayat. Ha? Sapay nagaduti sa una, idiimbagak asaan akon ang makitangtangdan. Ho! Nagpadadakin ni Marlo. Ibagbaga na mo lang kanyak, alapanak ka nung makibuhos, isi pagtrabahuan na. Imbaga ka, jak kaya. Ha? Kat, anya nga itikunanakan ka. Anya ba nga? Ado at itiltilang ay bagbaga na. Ngam, ho! Pag anok, ti mapan. Urayak lang ti swerte asumangbay ti biyag tabakay. Ayun alakay. Anya aga po ang mapantaag pakpakarigat ang mapanag trabaho ang mabambannog no adamot swerte nga urayan ta saan aya. Ay, una. Dito'y talagang balay bakay. Tapno saan ta alumakay kung bumakay. Gapo iti ka trabaho dita nga. Ay, adi. Anya lakit din aya. Ay, makapaalak at talaga day amaring. Ay, nako. Ho? Di na kaya natin ti makitangdan. Tauray na latta ti sumangpet a swerte ti biyang da nga gasawa. Salbag da adi. Iso mo ti ibagbaga na, mare. Kinawang kiti ti panunot na Duwada nga gasawa. Kasla dala ubing agpampanuno. Ay,
Ay, saan la akas la? Talaga nga ubing ti panagpampanunot da adi? Para makita man, nagswerte da agpaiso. Agswerte da. Kitsayak man. Oray pagpalakpak, nagitidapan ko, kas kadalapayag ko. Anya? Ay, sika talaga. Kutuan man, ngam no awan. Ay na, pakayangam, ikatawa Katawa nga aging at lapayag kunakmanan. Anya laki din na yan. Anya? Kastamot la ang timbagan ni Anton kan ka? Ay, huwag nga raw, makapainsol to yo. In case we didn't know kano nga rod, saan dan ang makitang tangdan? Aha, just kikiday. Awan lat amok iti bagbagada aswertay. Uray siyak man. Pulos asa anak ang mamati. Mamati ak nga agswerti dano agtrabaho da kuma. Saan akas jay nga dadalaang ija unag tibalay da? Ay, bayan tayo lat ta aday. Para makita. Oh, To see is to believe ako na da nga rod. matindag tumod lang ang jay bulan. Ngumawan pa iti swerte nga bagbagada. Nya laki din na ya. Unay ka na kita kapanunutan na ya. Kasano day tuyon lakay? Awanan ti mayat nga agpautang kadata. Ha? Napanak ngamin ijay tersena ni Manang Luz. Ngamdinan kayat ti agpautang. Ay, sapay awanan apulos ti karga na di pagbagasan. Kasta ka di bakit? Ijay ka itersena ni tatay ko. Ijay kan adi ama pan. Napanak matlaang ijay lakay. Ngam iso matlaang nga awan. Di na kayat ti agpautang. Nakuna na abayadan tapay lakano tinasurok a 4K nga utang ta. Ay, ayo. Kasano da ito yan? Sapay agsasaruno ti bagyo ita. Awan apulos ti abastuta. Mabainak met amapan ijay tersena ni bakla. Taamok met laasaan nga agpautang. Bakit? Padasim latan ti mapan ni tersena ni Nana Upeng. Barang maasigan ka. O sige, padasak Ngam na saan nga agpautang? Ay, jak lamon. Anya, umutang ka ko nam. Wan kumanana. Ay, siya, nakpay ngagpautang ita. Apay, awan pa'y di swerte, ngor-urayan nyo kinila kay Mau. Ha? Ninanamat. Idi nga minadaw ti agawawis ka na kayo ang makitangdan. Ado, ti sana nasaya at asao, ngay sausawang yaw. Anya ngay ita. Pakananda kayo nga raw, jay bagbagayo nga uong, nagtuboy jay dalikan niyaw. Anya? Ha? Amo, mareng. Iti kastoy, kinabakat ko adi. Katawan pa'y tinapuutak ang nagswerte. Gapo iti kasta. Ti ko namkit day. Saan mo nga may na dinaldalusan ti dalikan niyaw? Iso ang nagtubuan ti uong. Anya lakit din aya. Nana, awan, saan ka pautangan? Tapno managnakam kayaw. Maasi kay kumamat anana. Awan apulos ti abas tumikot ni umay ti bagyo. Ay, urayong maring. Mga numaygid ang jeswertiyaw. Iti pa umay abagiyaw. Awanin lakay. Awanin at talaga timayat ngagpautang kadata. Anya? Apay? Saan na nagpautang ni Nana Upeng? Saan lakay? Ay, kasano day to yun?
Manon abulan tinapalabas. Ngam awan mo tintur orahin ta swerte baka. Wen nga rod lakay. Nasken nga trabaho tan. Agbisin tamat gayam. Kunaklakit din no ag swerte ta iti dayjay nga inaramid ta. Mala. Baya, mapanakin ni pare Marlon ton bigat. Ha? Inakagdama keng kuana. No dapay bakante iti trabaho na bakat. Wen lakay. Pangaasim tamang sapul kan iti panggadam. Matay ta iti bisin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Sino nga tadagi jay limabas itay? Natatayag ka napuputaw damay. Eke. Natutundires dagiti agungda. Dinamag mo kumaida tapno maamwam no asino da. Ha? Kauan may. Apay asyak ti pagdamagam. Kadyak amaw, kadyak ida nakita. Masong bata nga raw dito sa lutsod mo. Wen ngagpaysoan niya. Adamot basit puntaw bensya. Sa labas si Selma, talaga nga da. Hay, amangan met no dagi jay gayam jay bagbagada a misyonaryaw. Ay kauan siguro ha. Wen siguraw, iso akasla sa balay ti sauda. Word, Selma. Anya nga tamat ti maitulong dagita kada tayaw. Mangtedda ko mga rod iti ado a kwarta. Tapno damat ganas da may sarsaraong dito lugar tayaw. Nagadumot ti tao dita balay ni Piktaw. Anya nga tati adda dita. Apay nanang, anya tikit kita dita tawa. Nagadaw ti tao dita balay da Piktaw. Amangan mo't no adda pinartida. Anya? Wanaw adda ti birthday. Nay, apay ngay adida imbaga no bilang. Ay nananang, saan tayo nga amo no apay? Iso adi kay agsao iti kasta. Sa bagay mo't kit di Wanaw, mapanak. Ay, saan nanang? Kababain. Amangan mo't no nagpartida. Ay nananang, no adda inluto da, sigurado nga iayab da kuma. No ngay nalipatan dalaang. Ay nananang, saanan? Saan kayo amakmapan? Nay, itaman pa'y anala daw ka anagaway, Binsyaw. Nasapaak. Kamdi magasak dito balay da Piktaw. Apay nga adungag pa'y suti tao dita. Itaman pa'y adim magas ka. Ay na, nakidengegak iti nasantuan at chismis. No, sus. Adayamot na santon at chismais. Kauan. Iso nga rot anak idengegak. Luklukom lang day tabaging bensyo. Sang ka ibagam kanyak adakas ti chismes? Ibagam manan nga adda tinasantuan. Ay na, Selma. Talo a klase ti chismis. Adda tinasayaat. Adda ti dakas. Ken adda tinasantuan. Ay na, dula amin day tanga ibagbagam. Sus. Ay, intayo ki di manganag. Itay pay lang akayat kon ti mangan. Tanay, naimas ti sidang tayo. Amaw, amanda. Ado, dinaurnong nga istorya. Amanda, nana. Amando kayo nga amandong. Ay na, kasla di mo bagay ti amanda. Di mo bagay ti agbakla. Anya?
Kag isumag, kita man day taligings mo, saan anay bagay kan ka? Nagdadakkel dagita lupaw! Ay nanana, intakit di. Agkuyog tay di balay datatapekto. Apay, anya ka di taday jay. Intagdang giti pagimbagan ni ibingay, dagiti kaapsat tayo a misyonaryo. Ay na, kunaklakit day no adda pagimbagan dita. Kat pagimbagan mo tayo tatalaga. Dito'y takit di Amanda. Agsarsarita ta. Ay na, saan na? Nasaysaya at ijay Ay na, jak kayat ijay Amanda. Makaturturugak no agdengdengegak kadagitabanag. Anya? Wun Amanda. Kaslasaan na kamaliwliw. Sumakit lang ti ulok. Wala. Agsinatangarudan, Amandaw. Tamapanak agbirok iti sabali aka istorya. Ay, unay matendig na. Ay, pauto-uto kayo kadagiti kunayaw a misyonaryaw. Ha? Nana? Apay, anya ayati maalalayaw no agdengdengeg kayo kadakwada. Ay na, dakkel ti maitultulong na nana. Palag-anan na dirik na no kasjay nga ado ti parikot. Kastaya. Wan nana. Ay katmayat nga rod ano kasta. Ay mapanak man nga raw. Bareng mapalag-anan damog ti parikot ka. Abay, anya ayaw ti parikot yun nana. Ay, nadagsen nga raw ti parikot ka. Awan kwarta. Anya? Wun, iso ama panak maninton sumarunong adda pag-uurnungan niyo. Tamapan ko ibinglay ti parikot ka, bareng lumagan. Ay na, saan aday tati kayat ko asawon nana? Ay, awan nga rod ati Serbina. Palag-anan dati parikot ko ng araw. Di ko nakno ikandak mo iti kwarta. Taday tamot ti solusyon na. Anya? Hay, sabali mo ti ugali ni Nana Selma niya. Wan nga rod Amanda. Ay na, mangibabain. Imbag ko man nakitugaw ka tayo. Ta naki-prayer meeting. Ngam saan mat? Ta nanganlaan. Ay, mangibabain at talaga kadagiti kakadwa. Imbag ko ma. No saan nakasikaw lamang mangan. Wan nga rod. Ipadlaw na launay, ajay laang makantirantana. Ay na, mairawam kan ken ni Nana Selma. Gaputa amangan ulit-ulitin na dahi diyang inaramid niya. Ay na, ngayon. Talaga mayat tinik na ka nakichismis Chismoso ka ba't gayam bensyo. Idin to ta kundisidir ka kanya. No adda istorya kan ka. Ay na, saan asinsinan at tao dagiti kinachismis ko, Selma? Anya, Wen, gaputa adda sense dagiti saritaan mi. Saan akasiti ichis-chismis mo? Anan sense? anya ko matinagdumaan day ta chismis yaw. Ay na, nasantuan nagiti chismis mi, Selma. Iso sumurot ka man ngaming kanyak numaminsan. Tapno makidengeg ka. Anya, Wen, bareng pumudaw basit deta nangisit akapanunutam, ha? anya. Apay, nakitam ayati panunot ka. Tapno ibagam anang isay. Ay na, jak nakita, nga makitkita dita pa nagrupropam. Anya. Himay kami, Nana. Gaputa kaya't nakakaistorya. Katuna. Apay,
agnobyo kayo kaday ha, Jesser, digna? Saan, Nana Selma? Ay, kunak ano agnobyo kayaw, kat umayo iyawis ti panagkalay sayaw. Ah, dumteng to day taa, no ipalubos ti Apo, Nana. Kasla nga mindakkel ti tiyan mo, digna. Kuna laki, di numasikog ka. Ha? Umay kami kung mamakichismis king ka, Nana. Ay, katwan na. Ngamday toy, kat saan asinsinan at chismis, Nana? Wen, pudno day ta. Dahito yung kunatayo na santuan at chismis, Nana. Umay dalagayang pabagtitan, Jesser, digna. Ay na, awan panawon ko iti dayta. Ha? Ngam, Nana. Ay na, di nakpagbalinan nga ubeng, Jesser, digna. Apay, at damot ayan na santuan at chismis. Kano ko na yung arod, abasol ti chismis. Ah, Nana, no saan kayo pa nakasagana dungag? Ibati milat tang araw din na ito eh. Basbasahin nyo, intun masango yo. Ay na, rumor kayo di tananang. Apay, asino ay adagita adda di tarwar. Dagito'y dagijay ag house to house nga umay mangibingbingay iti nasantuan adamag. Ay, jak lang aroden sinango da Jesser kandig na. Adda manan imay. Tumaktak lang dagita. Ay nananang, umay kayukit din. Ama, umed na. Adda man ti madmadlaw ko kinidig na. Kasla masikugmag. Anya, won, isong agkuy-kuyog da siguro kini Jesser. Ang mga no adamot limag a relasyon da. Ay nananang, imbes nga agchismis kayo, umay kayo kit di, tainta agdengeg iti ibingay da na santuan adamag. Ay na, no di mo kayat adenggen ti bagbagak, san laeng. Eng kagdengeg kadakwada siksika, tano siya, mas pilyak ti maturog, ngem ti makitugtugaw kada kayaw. Ay na, nabusog ti puso ken panunot ko Adula amin dayta. Gawan. Ay na, you miss 99% of your life. Anya? Wala, tasan ka anak idengeg ka na kami. Ay na, no dungeg ka na kuma. Ay na, mabindisyonan deta panuno mo. Sika. Katsika, nabindisyonan ka kade, Bensyo. Ay na, takastapay laang tisong bat mo kanyak. Ha? Baka umadagita nga ibagbagayaw, iso nga isaw. Ita nga addat yung umay mangibinglay kadagita adamag. Saan tayo apalabsen ti kundaway? Gundaway tayon daytaw itapno dumngeg. Ay na, amukmat lang adagi jay makan, ti kay kayak dagiti tao. Iso akun di dengeg da. Ha? Di mo't makarik na dagita agin lalaing amang iwarwaragawag iti nasantuan kano adamag. Apay, dayta makan aya ti pangawis da. Ay na, jak amo kang kasalma. Jak ammo, no kaano amaluktan dayta nakarikep a kapanunutam. Anya? Nay, agpupuor kamot gayam iti basura, Edna. Dagito'y bulbulong laang nanang, ta saan anasayaat nga ipuor dagiti plastic kan cellophane. Ay na, iraman mo mangkit di dagito'y apuran. Ni, apa yan nanang? Katno day tamot jay inted da abas-basaam. Ay na, masadutak lamang basa kadagita. Iso mo lang nga iso. Da kayo at talaga nanang. Diyo mo't ipuor No diyo kayat abasaan. Idulin nyo. Respetuin nyo mo't atin ang tad kada kayo.
Aha, adulamin day ta. Ay, wang gayam idna. Di mo nakita, no di makilti tiyan ni Digna. Ay, anya lakit din, ayananang. Day tala ti paglaingan nyo, timang chismis itipada yung atao. Ah, padpadam gayam itan ni tatang mau. Di yo kaya't adenggen dagiti bagbaga. Ngem no adu kayo nga aguurnaw. Day tala makichischismes taramiden yaw. Ay nawon ananang, ngem na santuan dagiti pagsasaritaan mi, saan ama ipapan itipada mi atao. Ah! Nasantuan! Ha! Saan kayo bagayo day ta nasantuan? Ngamda kayo amismaw, saan kayo mag-anasantuan? Kanayon mo't asumurot ni Digna kadagiti misyonaryo ako nayo, Bensyo. Ay, siyempre tagtitinulong da ka dagiti outreach programs da ngay sayang ka da. Ah. Outreach program? Kaya sumay, Sa bali ti madlaw ko iti dadyadig na. Nalaing mo dayjay ka. na, anya man day ta asasawang. Bensyo, kano kasla ka relasyon ni Digna jay may sa misyonaryaw? Anya? Wun, imposible mo't No anusan na ti sumursuraw, no awan ti gunggunana kan makagapaw. Ay na, sika talaga Selma. Talaga sa bali ti adda dita panunot mo. Napig sa tiatap ko. Selma, inton sumaruno. Sumurot ka kiti ganyak. Tapno makangag kamang kiti, iti pagchichismisan may anasantuan. Malalala. Entan sumaruno, tapno di mumutkun ko na. Tadom ngagak man ngagpaisa. Ngam, sigurado nga adote makan ni Jay, Anya? Ay na, nagrugit gayam ti panunot ni Nana Selma kadata, Jesser. Wen nga raw Digna. Jack lang pagaro pagas jay gayam ti taray ti panunot na. Ay, no jaklag pampanunot, pasubsobak, uray bakat. Ay na, saan Digna? Panunutom dagiti dengdenggaman na imbaga sursuro. Naimbag nga rod, taado dagiti naimbag apa magbaga kadatayo. Tano saan? Ay na, amangan noan niya tinaaramid kon iti dayjay abakat. Ala, ano sa mo na Digna? Ngam ay na, naimbag ta saan amaawatan dagiti kakadwa tayo a misyonaryo, ti sao tayo. Tano maawatan da, nakababain a talaga. Umwar ka mamat, uray talaang Selma. Tayong kadumngag ka dagiti pagchichismisan mi anasantuan. Nasantuan! Dayta ka na yung tisang kaibagam, makauma. Nakarkaro day tarupam Kanya, Oy Selma, adalam meten dagiti na imbaga sursuro. Tanay, bumakbakit kan dita paldam nga wan man nakam mo. panag ko na mayakit na nakam ka mo, Bensyo. Ay na, awan ti tao a perfectaw. Oy, awan Selma. Taamin tayo, agkamali tayo. Ngamno ka ba ilan tayo aliklikan ti agkamali? Ay aliklikan tayo Ay katno ado ti pagkamalyak. Maawatan day ta. Tasaan na ngaraw a perfectaw. Ay na, nagmayat ngagpaiso tirik na kadagiti imbagbaga dagiti misyonaryaw. Ay nananang, day tangarod di ibagbagami anasantuan a chismes. Isumot lagayam anasantuan kun kunayaw. Taado dagiti maadal tayaw. Wen nanang, nasaysaya atan ti kasta, ngam ti pada tayo a tao ti sarsaritaan tayo. Ay na, wan nga raw anak ko. Sayang, naladaw ti isusurot ko kada kayaw. Ay na, saan abali nanang, tinapatag amuyo itan.
Sa bagay, manipod itan, kanayon ako na sumurot ka na kaya. Wala nang. Ang mababainak kada Jaser kendig na anak ka. Takanayon ko nga ibaga iday nga da relasyon da. Saan abale? Ta saan anasakit tinakamdakan ka, nanang? Ngam tapno saan ka amababain kadakwada? Agkid daw ka iti pasensya kadakwada. Ay, wow, igna anak ka. Ay na, naimbag ta nalawlawagan ti panunod yun, ana. Kat sumursurot kayon ang maki-fellowship. Wandig na balasang ka. Gaputa na ragsak gayam ti agdayaw kin ni Apo Diyos. Naku na yun, nana. Nasaysaya at nga dayo ngam ti mangi chismis iti pada tayo a tao. Ay nadig na. Pakawanan na kumaa. Gapu iti adaw nga imbagbagak idi kontraken ka. Ay na, wan na. Awan dayjay kanyak. Agpaysaw, dig na. Wan, sa anak anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Gaputa amok, nga awan matlaang ti Serbina. Kan gapu iti naad-adal kumatlaang Ha? Ngam no sa anak adimngag iti nasantuan at chismis, amangan no impungot-pungot kayo, nana. Kat ingkuntar kayo pa dyan Anya? Wan nana, wano saan, amangan no sinabuagan kayo di nagpulot adanaw. Tapno madadaal day tarupayaw. Ha? Ngam gapong nga rod iti nasantuan at chismis, jakon inkan kano dagita. Kan saan matapod no? Isu nga awan ti rumbang apag sakitan tinakam ko. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Kunam lano asino akalaingan iti pagadalan, tiawanan bain ang babae. Abay anak ko, agdaya-daya mudum ka. Kanya man ti makagapaw. Dayjay man abak lang nga anak ni Auntie Tina. Kunam lano asino akalaingan iti pagadalan. Ha? Hindi naman siya kagalingan. Pabida-bida lang. Anyat kayat mo asawan? Agin lalaing nga rod ni Maria tatang. No umasta, kunam lano amu na amin. Ala, lalaing ang may anak ko. Baya makas dyan ni Maria. Ngamin, uray anya man na kinasirip ti addaking ka. Agparigat to dayjay ang makastrak iti trabaho. Ha? Kano nagbatit a tao? Kasano kumamaawat dayjay iti trabaho? Nuhait pailaan ka bagsakan. Sa bagay matkit di Sabay amlaeng, agpakalaing anak ko. Huh? Nagbabatit ang tumalang at tao. Anya nga may nandiyan ako na instructor tayo. May papaniti proper hand washing, Maria? Agin lalaing ka saan aya? Saan nakman ang kasarsarita si kaabakla? Ha? Ay kwa, mabigla nga. Ada ka di ba asul ko kain ka? Awan mat, nga mas-asarak lang amin iti ugalim kat. Ha? Saan ka mawatan iti bagbagam Agin lalaing ka, ngam saan ka matgayam ang makaaw-awat. Ha? Dak ngamin kayat ti ugalim. Ha? Pabida-bida iti klase. Ani ha? Kunam lano sika ti kalaingan iti klase tayo. Tunggal ang saludsod ti instruktor tayo. Sika ti kanayon asumungsungbat. Ha? Naimbag kumamat no natayag ka ngam saan mat kas kalaan sisip asumanao no madama ti discussion. Anya? Nakabasulak pa'y gayam. Kapo iti panang ibagbagak iti opinions ko. Nagdamag ti instructor tayo. Una yan, anya laki din. Ay, makapasar! Pumanaw ka man dito eh.
No adda kayat mo adamagan kanya, ingkalatan agdamag iti sabali, maawatam! Jak man mo nanang, no apayakas diya mo ti panagsasao ni Maria Kanyak. Ha? Awan mo ti takas nga aramida ken kuana. Ngam kas diya mo ten. Ay, bayam latan anak ko. Ti importante. Kat amaw nga awan ti basol mo kan kuana. Ay, sa bagay mo't kiti Di may sapay ajak kayat kini Maria. Iraman na pa iti height ko. Uyawan nak anak abat-bat titak ka no. O, dayan ti akin anak. Tadi daman la mabagbagaan ti anak damat. Huwag nga ron nanang. Ngam sa bagay mo't kiti Sana nakaskas daw. Gapota uray mo't gamin datatangkin nanang na. Kat nauyaw da. Ay, wan anak ko. Husto ka itiray ta nga imbagam. Ngam ala bayam latan anak ko. Igaad mo kit ti agadal. Kanawin mo alaglagi pan, asaan alapad ti height, wano kinabatet, iti panag-asenso ti may sa tao. At niya lakit din aya. Ay na, unaklakit din na awan ti tao ditoy. Adda ka magayam si kabaklang anak ni Gloria. Anya? Tumakder kami ngaman tapno makita ka. Una yun tata. Nung nakapanpandak kan tumang ngamay. Anya? Uray nakatakder ka, kakasla ka nakatugaw. Hay, naimbag pa'y dagiti anak may kinibakik ko, gaputa nagtatayag da. Sana akasking ka, ken iti kabsat mo ani Lloyd. Nga uray nakatakder ka, kasla kailan nakatugaw. Nagpapandak kayo nga may. Apay ngay akas ta timbagam kini bakla, lakay. Puno mo timbagak bagay. Uray nakatakder, kay kasla nakatugaw lata. Kaputa nagbatit ka nga raw. Sa bagay mo't kidi Imbaga ako naging kuha na tikas dyan. Kaputa na ko na ngamin ti anak tayo din na minsan. Amas asar ka no kong kuha na. Ha? Kasla ka no iso ti kalaingan ije pagadalan. Tunggal agsasao. Anya, ay una yan. Husto lang nga rod ti imbagam kan kwa na lakay. Ewan na. Barang agnakam na jabakla. Ay, apo aya. Uray pa'y mano akurso ti iturpos na. Agparigat to day jay, amaala ti trabaho ko naktubag. Ha? Ang laki dinayak. Kunak no asino ti kasla unano ang masabat ko. Si kamot gayam, Lloyd. Anya? No magmag na kayo nga main, tumakder kayo. Tamangan no saan da kayo makita ti masabat yaw, kat dalapusan da kayo. Naguyaw kayo mo tinanti Dina. Ay sana pa naghuyaw dayjay. Ibagbagak lang ti pudnaw. Naggapwam nga min aya, tanarabyan ka. Nagkapuwak ije pagadalan nanti. Apaw, overtime isa. Ay na, ibagbagakon ken ka. Oray mano akurso ti iturpos mo, no kurang ka iti height, ayawan mo laeng, marigatan kanto ang makasapul iti trabaho. Anya? Mabati ka kanyak, tamangan no saan nga ibagbaga ni nanang muken ka ti kasta. Sana talaga, gaputa oray ni nanang yaw, kat batit magtapad-pada yaw.
Ay naaling ko. Wala niya pa iti bagbaga di jardina. Saan mulatan nga ikan no? Ay, nako, Uyang. Bayam kadilat nga uyawan na ti haita. Anya kuma ti bibiyang langay. Sa bagay mo't kit di ah. Dahito iti kalayon mo alaglagi pa. Ti kinasirip ti tao. Saan ang maibasari ti tayag wano kinabatit na. Always remember that. Ha? Kita man ti anak na ani Maria. Ha? Natayag nagpaiso. Maya ti pamagina. Ngam, no maipapani ti academics. Nga. Syunga. Anya? No saludsudan ti instructor, no anya ti opinions na iti discussion. Pulos asa na makasungsungbat. O anya, adda ka di ti may tulong ti kinatayag na. Awan. Ngam no aguyaw dagiti akin anak. Kunamla no. Anya laki din. Awanan. Talaga nga intulang dan ti kinamanaguyaw da dagita at tao. Awan ti bibiyang ko katakwada nanang. Uray aguyaw da aginggat kay kayat da. Naimbag ko mga road, no nakalalaing ti anak da, tapno adaganas da nga ipampanakal da ti kinatayag da. Anda kumangay ti binatbat ni Maria. No may papanay ti academics. Kaslamot na tuktukan na bisukol. No saludsudin da orally. Ha? Saan kumat ngayon uyawan? Ibagbag lang. No saan da kumakasbiyay? Di saan kumat nga ibagati kastoy? Anya lakit din, nanang. Hay, adan tulata. Isu nga igaadyaw ti agadal iti kabsat mo. Ipanagnak yaw kadakwada, asaan alapad ti height iti panagprogreso. Apay katangado ti tao ije balay da gurya bakit? Ha? Agpapaskenda ka no. Iso mo tinangag ko itay apag sasaritaan da muna itay. Anya ngay kano ti okasyon da? Wano, kasangay ti anak ni gurya apandak. Saan na kasangay? Agabrod ka no. Ha? Agabrod nga ibagbagam mo bakit? Makabrod aya dayjay ka nagbatit a tao. Iso mo ti bagbagad. Oo, lapat dyan. Agabrod ka no. Ijay na kanon nga i-apply ti inadal na. Kung si istubilib ko na manang ang lalaki din na ya. Kanayon ka ko mga agan-an na idjay, anak ko. Wala na. Di kanayon ko nga ibilbilin kan ka. No adda bakanti nga oras mo, ugaliyon ti mapanagsimba. Wala na. Kanayon ka ko mga umawag kada kami iti kabsat mo. Ay, wala nanang. Mabaling ka dimot asaan kayong awagan. Every day, I will call. Nakaragragsaka. Gaputa, matungpal ko matlangan tinabayag nga arapaap ko. Ti makatrabaho ija abroad. Grab the opportunity, anak ko. Iso kanayon kumat nga ibagbagay ti kapsat ko na igayad na tagadan. Tapninton makatulupos, sumarunong tumat kanyak ija balasiw taaw. Awanan ka itibain. Kunaklakit din numakumikom kang agsapsapul iti panggadam. Ngam saan mat gayam. Pakawanin na kumananang. Pakawan tarupam. Nanang. Ay no, awan lang arudan ti trabahom. Ngam nagpasikog kapay lang. Asino ti amaday tasikog mo. Kan sa dino ti ayan na. Diyak ka muna sa dino ti ayan na nanang.
Manipod ngamin imbagakan ko na masikuga. Saan na nagparik na pa eh? Anya, ay nagdanga kamutan, Maria. Ay jak amaw no anyat sawag itakan ka. Nanang, No nang ipanam iti panunot mo aya, ay salbagkit diti kastoy. Amo may nanang, itay gumatgata nga kay Teresina ni Antipasing. Nangag ko pagsarsaritaan nagiti maritis ni Maria. Ha? Taapay ni Maria. Ni Maria kaday nga anak ni Dina. Uwan nanang, masikog ka no. Aniya? Kun nangag ko nga intarayan ka no ti lalaki ang nakasikog kingwana. Anya? Nakalaling ti ina na nga aguyaw iti tattao. Ngam di na mo't naisuro di nakataytayag nga anak na. Ala, bay amaw na nako. Saan kan nga agsaw iti kasta? Makapasaron mo't ngamin nanang. No aguyaw ni Auntie Dina. Kanayon na nga ibaga, nagbabatit kami kano. Kun marigatan kami itong agsapol iti trabaho. Ngam anya nga ita tinapasamak iti anak na. Saan mo't nga rod nakatulong ti kinatayag na. Tapno agpanunot iti nasayaat. Kasjay nga raw, anak ko. Adal dayjay, asaan nasayaat nga uyawon dagiti babatet at tao. Tanong maminsan, saan nga iti kinatayag amarukod ti kinasirib kunak manan? Yalakit din aya. Ay, kasano da ito yan? Nairan na nga awan makukwarta. Sapay kasapulan nga agpa-check up ni Maria ita. Ay, Kinasaritam ka diti anak ta. Nuad na maitid ti amati sikog na. ha? Maumaakman amang salsaludsod iti daytaken kwa na. Ha? Tunggal damagag, ibaga na nga awan kanon ti komunikasyon da. Enya. Kasano nga ro dita? Dayta nga raw ti parikot kao. No asino nga tan ti mabalin ko apagutangan iti usaran na apagpa-check up. Oh, nayon ti kasto. Ay, biyag aya. Papanam nanang, nakapulis ka may. Mapanak man ijay ili, anak ko. Anya ti aramidin nyo ijay. Nagpauit ngamin ni manong mo iti kwarta. Iso amapan ko i-withdraw. Kasta ka day. Ay katwin Adamot lang ti pagbayad ko iti tuition ko. Ay katuna, anak ko. Medyo nakalmot na jay. So amagatang taamin ti masapsapul ta dito balay. Si kamot gayam ti masabat ko, Gurya, ay nanagadumutan ti pinalingkay. Un garod baray. Dandani jakpain maawit amin. Nagadumutan dayta. Si Kangay. Sa dino ti papanam. Kasla ada parikot mo iti langam. Ay, kuamaray, saan laeng akasla? Talaga nga daparikot ko ita. Ha? Nagapuak nga main ijay ayan ni Marian ita. Umutang ako maiti kwarta nga usaran ti anak ko apagpa-check up na. Ngam awan mo tinautang ko kenkwana. Hay, parikot ko at talaga ti anak ko. Ah, ti anak mo ang natayag ay isti ni Maria kunak kumaray. Ay uwan maray. Ay, amangan no at kwartam. Pautangan na kumapay laeng. Saan ka madanagan? Tapaman nga addan to kwarta mikin ni Hulyaw. Itad kumutlaeng. Ala, mano ka diti masapul mo, Maray. Uray 5,000 laeng, Maray. Ala, umay ka di balay minton malam. Ada mo ti impaw iti anak ko apandak nga ada di abroad ka. Ha? Ala, urayan ka inton malam, kumaray.
Anya, ada ipautang ni Guriya king ka bakit? Adda ka no lakay. Iso tinakuna na kanyak itay nagsabat kamay. Kwa, kasla nakababain sabay, bakit? Ay nahulyaw, itangag kasapulan ta. Awan adi ti agbain-bain. Tanay, ti anak ta ti agkasapulan. Ken ti salun at nalaunay. Ay, makarik na itibayin itakin ni Guriya, bakit? Nangro na iti anak na nga inuyaw ko ide, gapu iti kinabatit na. Anya ngay nga road, nalpasan. Sana balay, tagkidawakan kwa na iti pasensya, numapanak ijay balayda. Wala bakit, tanay, kas tauna ya pananguyaw ko ide kang kwa na. Ngam iso magayam tinatalagad ti trabaho na ita. Oh, adto ti 5,000 nga utangam kumare. Ay naagyaman akunay kumare Awan anyaman na kumare. Ay, mare. Pasensya ka kuman, kadagiti na ilawlawan mi nga imbagbaga idi kadagiti anak mo. Ha? Kinapuno na, mababainak ita kada kayo. Anya lakit din ay kumare. Awan dayjay. Tinapatag adi. Kat nakaadal kayo iti biddot yaw. Saan nga iti kinatayag ti tao, ti pangrukudan iti kinasirib. Ha? Ngamen, uray natayag kensiksi ti anak, no saan namod nga amo nga usaran ti panunot na. Awan lata, awan sirbi na. Husto ka iti dayta nga imbagam, kumaray. Isuasapay la kuma. Tasardengan nyo matan ti panaguyuyaw yu iti tattao. Anagkurang iti tayag. Ngamen, numaminsan, isuda ti makatultulong. Wan, kumare. Ani alakit din aya. Ni Auntie Guriya tinagpautang iti kwarta, nanang. Wan, nanakaw. Ay, nakababain lakit din kadakwada. Wan nga raw, nanakaw. Nakuna na pa'y kanyak. Ati 5,000 nga impautang na kanyak. Kat impawit kanu ti anak na nga aday jay abroad. Ha? Ni bakla? Wan, iso ang mababainak iti kastaunay. Ngam anyangay nga road kat nalpasan. Nakababain at talaga, nanang. Sapay inuy-uyaw ko ididay jay. Tinapatag kat amirisan tayo tibidot tayo. Mababainak, nanang. Kanayon ko idi nga uyawan ang nakabatbatit. Kurang ti height na. Ngam ita, isugayam ti makatulong kanyak. Ay, una yan. Alakit din anak ko. Inka agpa-check up tanay. Naladawin ti panagpa-check up mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.